पाव की थोरम सर याबी ख्वाई पुनः पुराजन खुमुसन तरह लोकसभा लोन खुरमजरी हौजी इरम दमामदि मपालम की मरुइबा पाउसिंग मियाम पिजरी हौजी अहमद ngasi ओइबा मरुइबा पाउसिंग पिगलिबा अंगा अमसुंग मिसम हाटपगी थौदोकसिंग ख्वांग कोइरबसु मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दि सोर होलमद्रे फेब्रुवारी 4 मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन MHRC उतुप ताबदोंग तादुना लेरमले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सूगी मतंग वहंग तरानिथोय हंगदोबद मिनिस्ट्री असि नॉर्थ ईस्ट डिवीजन द पाखुम पीनबा खंगनख्रे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प यावब थोरमद माकी ऑफिशियल सिंग मियोय अमना नोंमेन कापतुना हानब होनरमले सोमोजी तखुत थाखिब सिंगना ngasi फावगी मनुंग चंगल तुना लाले हाजगदबनी जसाम चुचापुर तमना पुरपा तलब बोरा कुथा मै थाख्रे मोरांग PS की OC अमसुंग कमांडो अमा नुंगना पांदुना सोकले लोइनना सोमोजी हानब होनखिब सिंगना पुंग कुमरी की मनुंग द सिंगदोरक्त्रबदी इंडो बर्मा रोड थिंजिलगनी यूथ ऑफ पांगल ताबी हौजी मखा ताब पाव पिजरी पिगलिबा अंगा अमसुंग मिसम हाटपगी थौदोकसिंग ख्वांग कोइरबसु मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दि सोर होलमद्रे हुयेन ब्यूरोदगी सही कयागी ममांगदगी मणिपुर द लेबासिकी कॉन्स्टिट्यूशन पीबा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की प्रोविजन सिंग खोंगावनबा थौदो वाथो कया थोक्तुना लापगी मथक्ता मे 3,9,9 मथों खंगदबा कुकी जोर न कोनसिनबा फुर खरना मणिपुर की लेजिस्लेशन पावर यावबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लौगनी हाइदुना अकनबा लान हौरकपदगी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की थौदोक कया मनम मनम थोक्सिलपई मखा तारकपदा त्रोंगलावबी पी गेलमोन अमसुंग TM कासोम सिंग पिगलिबा अंगांग यावना मिसम सिंग हाटपगी थौदोकसिंग थोरकलबसु मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दि सोर होंदना लेरमले फेब्रुवारी 19 12 सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली बु सस्पेंडेड एनिमेशन द थमलगा नुमित अदुदगी था तरुक की ओइना प्रेसिडेंट रूल की लैंगा थेंखांग अनिरक्त लेहलगलिबगी लगलिंगेगी चैरक्त लालसिकी तमथीरब थौदोक सिंग लकक तौरब मतुंग लैंगा मखल असिगी मतम सही अमा फागदबा नुमित खरनिदमक ngaisilaklaba फेब्रुवारी 3 कुंग तरुक्ता प्रेसिडेंट रूल लौथोलगा नुमित अदुगी नुंथिंदा अनोब लेंगा मा वासक लौदुना लिंगलकपदगी अमुहन्ना लालसिकी फिबम उसीदा अमु हंजिलकपदौना थो निंगदबा मिसम हाटपगी थौदोकसिंग तोयना थोक्सिलकपदगी मियामना थौदोकसिंग असिगी मतांगदा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन MHRC द कनागुम मिसिंगना पिटिशनर ओइदुना थवोइना वाकट रुद्रबसु मौसागुमना तमथीरब थौदोकसिंग थोरकपदा कमीशन की माइकैदगी सो मोटोदा लखोफम थोप केसिंग लखलगा वायल चथब वायलगी मतुंगिना मरी लेनब अथॉरिटी द डायरेक्शन पीना नब चिंगबगी थबकसिंग चथरत्रिब करिगनो हाइना हंगनरपतगी नापीगनी हंगनरपदगी पाउसीएसना कमीशन असी हौजिक करी करम फियम द लेरिबगी हाइदुना खुंगुल लीरुबदा पुंसी सिरगा उतुप ताबदौना तारगा लेरम थेंगनरे मियांगी माइकैदगी कमीशन असिना हंदक थोक्लेबा थौदोकसिंग असिगी मतांगदा सो मोटोदा मथौ ताब केसिंग लखत्रिब करिगिनो हाइबा वांगसिंग हंगनरपदा नतना मियोय खरना कमीशन असिदा चतुना वाकटना होनरुबदा मसिगी थबक थोरमसिंग चप लेपतुना लेरम थेंगनरपनि हाइरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द सूगी मतांग द वहंग तरानिथोय हंगलुबदा मिनिस्ट्री असिगी नॉर्थ ईस्ट डिवीजन द पाखुम पीनब खंगनखरे हुयेन ब्यूरोदगी हौजी मखा ताब पाव पिजरी अहानबद मणिपुर डिप्लॉय तौबा असम राइफल्स सिंग कुमजाली सिंग नि मंगाद मणिपुर की कुकी जोगी मिलिटेंट सिंग की अम्ब्रेला बॉडी सिंग ओरिबा KNO अमसुंग UPF का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सू तौनरगलब मतुंग यूनियन अमसुंग मणिपुर लेंगा याउसिलक्तुन कुमजाली सिंग नि निपानदगी सू एग्रीमेंट खुयेक पिनरगलबसु फेब्रुवारी 19 खुयेक पिनबदा यावब मणिपुर लेंगाना एग्रीमेंट असिदगी हंदोलगनी हाइदुना वारेप लौखरबसु यूनियन लेंगाना ममांग चाही 2015 की सेप्टेम्बर थादगी हौरदुना मणिपुर लेंगा की मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग यावंदुना अमुक हन्ना चाही अमगी ओइना सांगधोलगलिबा एग्रीमेंट असिगी मतांग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ता तुंगान वाहंग तरानिथोय हंगबगा लोइना मरी लेनबा डॉक्यूमेंट सिंग पीबीयू हाइरुबदा होम मिनिस्ट्री ना वांग सिंग असिगी पाखु मिनिस्ट्री असिगी नॉर्थ ईस्ट डिवीजन दा खुंगदबनि हाबगी ऑफिस मेमोरेंडम अमा थोरखरे वाहंग तरानिथोय राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 की सेशन 6 क्लोज 1 पीब अयाबगी मतुंगिना न्यू दिल्ली की नॉर्थ ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर
CPIO North East Division da hangkibani mamang thagi kuntra March kuntra lisingani ga kunga taruk da suda mari leina ba hangkiba wang sing adudi su agreement gi makada leba kuki khulai pai ba organization sing masing kayanu agreement asina konsiliba organization punamaki mami sing amasung akupa sing piu su gi makada leba punba kedar masing kayanu haibadu organization sing gi oina piu su gi makada organization sing asina deposit surrender tawrkiba nongmai sing gi makal amasung masing na kayanu designated camp sing kadai kadai da leba ge camp sing asida leba kedar sing gi masing na kayanu su da leba kedar amam da thagi oina piba stipend honorarium kayano amasung sempham adugi manung da center amasung state share na kayano su agreement tawrpadagi apunba sempham kaya satkhabrage haiba yauna su agreement ki original certificate copy ground rule amasung extension renewal amendment singba tawkribra tawkragana madugi certified copy piu sugi ground rule nga na chana nui dama lenga ki maike dagi puthokiba monitoring amasung verification gi mechanism karino su group singi manung dagi ground rule thugai ba yaubra yaurga na madugi akupa sing amasung lenga ki maike dagi lokhol thabak sing piu sugi kedar singi biometric identity verification lobra laurga na madugi akupa sing piu haiba wayauna sugi camp singda financial natraga administration gi audit tawkiba lebra leirga na madugi copy sing piu haiba sini RTI gi khuthang da hangkiba masung tanba wahang amadi document sing asigi matang da RTI Act section 9 gi makhada piba yadaba yauraba su yari makai non sensitive oiba saruk singdi khangan biu haiba wafam su phungdoki hairi somorjit ta khut thakhiba sing ngasi phawgi manu da changjar tuna lali hajagadabni desam leiba miyam gi thabak tawriba desam gi advisor summi kayana maikhum ublaga kaithel da ikai phiruk khumanduna khungaung naraga khut thakhiba sing hayeng phawgi manu da desam da laktuna lali hajagadabni natrabadi khut tharakpa sing masaka konana miya mamang da sabak phalagani haina desam gi general secretary thaudam semjaina phungdokre ngasi nungthini phangi north AOC da leiba rajmiti city pangthokpa pawgi mifamda mangna wafam asi phongdoladuna makhata na hai ngarang kokomin sinduna pangthokkiba miyamgi khongsit adubu hijack tawduna charangna thonkiba amadi desanggi hanagi president mayengbam somorjit pu ima kaithel da pusinduna phukhiba thawdo asi phurup asigi nation pride amadi dignity da khuthabani thawng asi desamna awangba thata condemn tawi masina uthokleba si aikoi khunai da nariba laina amagi layong khunagi morality gi yumpham asi kadai phawba kaithar labage amade aikoina wakhan khanba matamda asumaran khaidokpa ngamdre takpani thawdo asi masagi tongjeba khar ki dama yelumi singbu maru phangna muthana honari ba phurup asi yenaba singa lautunarga phurup asibu kannaba sangsilliba miyamgi khongjang asibu lusingliba seso singbu muthana honabani seso sing muthana honarpada haibas mutharakpa honarakpa haibasi phurup muthana honabani masagi atom khargi dama mama leibak maphurup yolaga chaba sagi maitan asibani makoi asi proxy war gi agent amadi kuki narco terrorist sing gi misangni yamna thamoi sokpa ama hairaga di akhang kanbi mitei ima sing gi maraktagi khujo khardi masagi atangba khara phangnangmi dama masa singbu sagan paiduna sing tholaga sa sing gi sarak tamanaba langthokpa ngamlakpa asini masih ima singi khunai tin taba horpani ngapi gani tin taba horpani ima singda taragli batina si matam chana phado hodrabadi khunai asi mutki gani leiba miyam yehude yaksinduna miyam yehubu maikai lana lamjing na bohona ba mioi khujok khara amadi ima gi maikhum uptuna masa singbu sagi lichat chappa singda sina thoktuna sarak tamaliba mioi sing asigi kuyum nungda desama amadi desangba chapminariba loop singdi kaidonungdi yaudi haibasi leibak miyamna thajabifam thui nakalamoromda desagi hanagi president M somorjena phongdokkibada chahi 18 hen oijaba thadoktuna miyamgi thabak tawduna lakpani kuki narco terrorist singi landa puminaba iyamba phawba lekhidre asumbaran thidana atamnana migi career mahanaba honaraba su thamoi sengna leibaki mafam thabak tawduna lakliba ithawasi kanaguma miyoi amatana nathayenba ngamloi masina hena isang thawna leiba ngakpigani thawna leiba miyamgi thabak tawnaba thawna piba oina thui ngarangi thawdo aduda aigi amasung kokomigi iral karino khongchada sigi mangoina na kokomina miyamda
खोंचत असigi matang da marik chuma wafam sing thamduna khan kharabani masigi matungina CMD unade adubu wahangdi pisilamle haiba wafam mayak sing thamlabasu खोंचत asida sarv yariba aibu atamnana mioi kharana live attempt tawbigi mawongda khut tharak libasi yaningde aikoi mayam amato oina punsinduna purba sibu muthana bu honariba mioi singi makhotagi purb asi kanaba honhaudrabadi aikoi mutkhirgarani haiki hoji makhata ba maroi pau sing pijari US President Donald Trump yawba thorum da maki official sing mioi amana numena kaptuna hanabu honaramle United States ki Washington Hilton Hotel da mahusagum ngasi White House Correspondents Association ki chalin yawba thorum amada President Donald Trump amasung US ki First Lady Melania Trump ko loina saruk yari ngai da masagi chai kuthra ma thoirom suraba Cole Allen ko ba mioi amana security person sing ya atingba nang khaiduna changlak laga Secret Service Agent amat tamna nungmina kapa horpade khonglei thuna US security person singna phagalaga wahang pawhang sathakre punna mioi lisingani ga chatruk romna saruk yaba thoramba sida mangna shotgun ama paiduna changlaka nungmai kapa horkhibani President Donald Trump lenga ki official singda atamna attack sathanaba thorang lakpani haiba khangbangam le haire Sahi taragani thoi hena mairoi khunagi thabak tawrakhibani kuki narco terrorist singi landa pomina bayamba phawba lekhidre miyangi khongchatta aigi iral karino somorjit hoji makhata pau pijari Chosampur tamna purakpa talab bora kunthra mai thakre moirang PS ki OC amasung commando amanungna panduna sokle tha sigi taru amasung tare ki lona bahing da tronglaubi awang lekai da bom kapsilaktuna imung da tumliba pigliba anga ni bom masina panbadagi lekhidaba amasung anga ngani gi mamabuna son keba loina na thadu sigi mayuk da hor kiba sing da CRPF na nungmai kapadagi misam ahum lekhidaba thadu tagi imphal lom dagi Chosampur tamna pusilakpa pochai thingbi khongjang changsilak kiba singna Chosampur tamna purakpa talab bora kunthra mai thadokre thado sing asin numidang waram pung manga makhairom tarakpada moirang langkhai da thokibani Chosampur rom da pochai pusilakpa sing thingbi khongjang changsilakliba miyamna Chosampur tamna chaka taraga taruk panba truck amada har bag sing pik thanna hablaga pusilakpa truck amasu khamduna thatki truck adu miyamna thatuna khambagi pau tabadagi moirang police ki osina luchingba timama laktuna truck adu rescue tawraga police station gi campus ta pusinki Serek to the truck adu driver thodok thokpham dagi na thoktuna selu badagi khongjang loi singna amuk tana duna phabagi thodok su thoki khongjang loi singa police ka gi marakta chauna munag padagi khongjang loi singi makai dagi ni haiba nungna panbada morang PS ki OC inspector tiken gi yet thangba mitpan da nungna panuna sopaga loina na commando person amasu soki thaudo asiga iroina na Chosampur tamna pusilakpani haiba talabora kunthra buna moirang lamkhai gi traffic island mayada mai thadokhi me homli singani kunga taru phawgi manungda kuki militant singlak sinduna peace puruktrabadi mathangi numitagi sidri phawba sara helagani IDP Premjit me homli singani kunga humdodagi horkhiba Manipur gi lal asina sahi ahum mapung phaga daba me homli singani kunga taru phawgi manungda state amasing union laingana munna khanthaminaraga makhoina thadok liba sin kuki narco militant singbu laksinduna Manipur da ingtapa puruktrabadi mathangi numit me mari lisingani kunga taruk tagi sidriba phawba chara henbi khongjang changsilagani haina relief camp da changpham lorok liba IDP W Premjina pawmi singi khuthang da lauthokre torbung dagi lanjilaktuna oinam gi thambal marik college da hangba relief camp da changpham lorok liba W Premjina makhata na hai lal haurak padagi ngasi phawda masi da mai hauduna sakli mikamiraw khontana thalaba iramda moiri nungsi haitana hatok piba nupi amade angang phawba tholiba thodok sing asi Manipur da changlak khiba chinna narco terrorist sing na tokhaiba administration tanbadagi ni union lenga ka lautuna ba man ba mong da proxy war chataduna state asibu machet tana kaina ba silakliba thaurang khudakta lepiu haiki Chosampur dagi nupi amana lusingduna purukpa lupa crore 8 lomgi heroin Assam da phare Assam police ki chief public relation officer Rajiv Saikian phungdoki badangarang Kamrup district ta Chosampur dagi demthang haukip chai kuntha taru kaubi nupi amana lusingduna purukhiba lupa crore 8 lomgi mamal oigadaba heroin gram chanipanga kuntha tare ka konana demthang haukip yauna nupi mari phare haire pharba te mioi singdi Landmaking kunga manga
होइनई गा चाही कुनग मरी किमनै थेन कुंथ्रा तरुक अमसुंग ngapi कुंथ्रानी ड्रग्स ngasi makoina amin gaunda kusinnaraba matungda lawar assam gi district singda yahonamba hotnarambani hairi farbasingi manungda haukiba irai numite heroin gram 140.30 ga konana phaba miyo ama yawga loinana 4 wheeler amasu phare hairi somorjid hana bon khiba singna pung kumari gi manungda sengdortrabadi indo burma road thingjilagani yuto pangal tabi देशांगी हाना की प्रेसिडेंट एम सोमरजित पुफू के बगी थोंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अपन मैरा पाइबी लोब कदम पारना अकनब मवोंग दे यारिंग दे बफोंदोक पग लोइना थदो से सेनब सिंह नुपी मंगा नुमित मंगा नि की मनुंग द फादुन लोगी चैराक पीगदबने हाना लुबसि की जनरल सेक्रेटरी मोरांग थेम संगीता न फोंदोखरे थदो से मायोक्ता ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट तोंगान तोंगान बा मफम सिंगी मैरा पाइबी सिंगी मिफम अमा पांगल तारबी द पांगथोलब मतुंगदा वाफम मसि माना पाउमी सिंग द लाउथोखिबनी अमरोमदा सुगुनु अपुनबा मैरा पाइबी लुक की जनरल सेक्रेटरी अहिबम चांथोइनसु असुमबगिदमक लेप मियोय सिंह नमथनब होनरक लिबसी ओइथोकपा ngamloi असुमबगिदमक मियोय चामा चामा थोलखिगनि हाइकी अमरोमदा एम सोमरजेपु असुमरान खंगदना लाइव अटेम्प तौदुना हानबो होनबदा चेनब सिंह पुंग कुमरी की मनुंगदा सेंगदोरक्त्रबदी इंडो बर्मा रोड थिंजिलगनि हाइना यूथ ऑफ पांगल ताबी न फुंदोरखरे हुजी मखा ताबा पाव पिजरी सेंसस लोइद्रबदी एनआरसी अपडेट तौबा यादे हाइबा सीएम की वाफम कंडेम तौई सीपीआई कोंथौजम लोकल की यांखै गतरे सुबम चही की कॉन्फ्रेंस ngasi कामोंग लांगोलजम फार्मिंग हॉल द पांथोखिबद ngarang मीडिया दा चीफ मिनिस्टर वाई खेमचा न सेंसस लोइद्रबदी एनआरसी अपडेट तौबा यादे हाइबा वाफम कंडेम तौई हाइना कोंथौजम लोकल की सेक्रेटरी महेउबम केशोरसान की चिरोल मन फोंदोरकली सेरोन सिना मखा तारदुने मिफम अदुर कंडेम तौगी वारेप लौबगा लोइना चीफ मिनिस्टर न मियामना नोंमता कांगदन तालिब डिमांड सेंसस यैथो हाइबा वाफमबु थवै उसितन ओना तैनबु वाफम पुथोरगलिबसी सीपीआई कोंथौजम लोकेन याबंगमलोय मरमदुना मणिपुर लेंगाना मौसागुम सेंसस यैथोलगा मितो खंदोकनबा मणिपुर स्टेट असेंबली द वारेप लौगदबने हाइना तक्सिलखी नेशनल सिक्योरिटी हाइन कोइलाउ लाउरग मणिपुर द फंडामेंटल राइट्स खुंगाउनब यालिब करिगिनो MFO मणिपुर फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन MFO न मे 2019 हुमदोइदगी मणिपुर द तंगदु लेतादब फिबम अमा लेरकपद नतना लमदम असि लेमना ममांखिब याबगी फिबम अमा लेरकलिबसिदा नुंगनांगब फोंदोलदुना सेंटर द लेबा लेंगा असिना मतम पुनमक द नेशनल सिक्योरिटी द माय ओनसिंदुना थबक तौगनी हाइनदि कोइलाउ लाउरगा मणिपुर द मियोय कयागी फंडामेंटल राइट टू लाइफ खुंगाउनबदि ngasi फावब तुमिना लेथोकलिब करिगिनो हाइना वांग हंकरे MFO की प्रेसिडेंट बोबोय कोरी मयुमना थादोरप सेरोलमन फोंदोरपद चही अहुमलोम मणिपुर की मियाम अवाब कया मायुकनदुना हिंगली हारिबा मतम असिगी मनुंगदा मरा लेजिदबा ngang मपुरोइबा मामा पा कया कायना खिबगी मिकम बिराव खोल अखोय खुदिंगमंगना तादुना लाकले इंडिया की ngамखै मनुंगदा लेरिबा लमदम असिगी सिटीजन सिंग सेफ ओइदरबरा अमसुंग युमदा तुमदुना लेजबा फावबा मिकुप नाहुम सिंगबा मथौ तारिबरा हाइबा वाहंग कया मियामना हंगनरकले चेरक स्टेट फोर्स IRB सेंट्रल फोर्स सिंह मियामदगी खोंगटप टेक्सना मथौ तोहलकलिब सिक्योरिटी फोर्सिंग असिबु मिचम मियागी nganaba लहलबगी महुत्ता सुमनतगी VIP फमदोन फमनाइब सिंगी nganaba सिजिनरकलिब सिलाइबक थीबनी मसिगी मथक्ता मियामना यानिंगदब फोंदोक्तने रैली चटपदा अंगा मथौ सिंगना सिक्योरिटी फोर्स सिंगदे इंसिनदुना का हेनब थबक थोंजिंग चथलिबसी नुनानिंगाइनी सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा खन्नब मेकानिजम अमा थमदना अहेनब पवार पिसिंदुना असिगुम किनिंगाय ओइब थबक थौरम कया चथलिबसी डेमोक्रेसी की वैल्यू सिंग मराय चाइथरपनि हाइखी सिगा लोइनना लोजरे ngasi फोंबा हुयेलम पाउ पाउचेदगी खोमजिनजब मरुय पाउ सिंग ख्वाइ पुनो पुआम कहन्ना खुरुमजरी।